خوندکارێکی ji Rojavayê Kurdistanê li meznintirîn eyaleta Almanya li Nordrhein-Westfalen di bakalorya da yekem derket ji sedî sed anî. Ew ciwan Murat Adnan Silê ye ji gundê Dêrîna Axêya devera aliyan e ji sala 2015 ve li Almanya dimîne di imtîhanê bakalorya da hemû not temam anîn bû yekemîn. Murat Adnan heta refa şeşan li bajarê Qamişlo dixwend. Sala 2014 bavê wî çû bo Almanya piştî salekê bi lem şemil ew jî çû Almanya ev heft salin li Almanya dijî yekem e. Aber jetzt erst der Murat. Ja, der Murat hat es tatsächlich geschafft, einen Abiturdurchschnitt. خوندکار سرکفتی مراد عدنان سلی که یکم درکتی و جه آلمانیا جه باجار دیسبورگ لگل مبه و جه باجار دنجی روجاوای کرسان جه یکم هیا او جه خوندکاره که جه تلتمر لگل منه سلاوا حسین خوندکار یکم او جه یکم درکتی یعنی دو یکم آنمتینن یک جه آلمانیا یکم درکتی یک جه روجاوای کرسان یکم درکتیه جه سلاوا حسین دست بکم سلاوا پیروز به هم لتا هم جی لعدنان که هون هر دو جی یکمن کیف خوش بون براستی تچاوا بوی یکم تا چکر حتی تبوی یکم سلاوا گلکی سپاسیه پیروز دیم اتساق بمناستا بخوندن براستی خوندن ماند و متعبی انتاقم که هم ویجهی و یکم در در روزه چند ساعتون دخوند؟ در روزه چند ساعتان دخوند؟ تا چاو زمان خواه و دقتان تا چاو زمان خواه ترتیب دکر تا چه قصد دا روزه یعنی چند ساعت دانه جیان خواه نورمال سوسیال آجواکی چند ساعت دان خوندنه؟ ساعت 8 چون درستانه و 12 درستانه ویدیان و ساعت 1 جمدی ساعت چون پروژه و سیگریان و ایواری مختلفی که والات کرد بس جو خود نخواه و ایواری میگه اکثر خود نخود دیگری بس جو اصلا نخود نبکم و استقرت کسر کفی بیم و دیو بابیم سری خود مبنیم. آها. تا هر سال یکم در کوی سلاوا. نعم مستبستين سال إذا السال من خواندني بيتردم جدان جبكو از علامات عبينم وأسكارم اختصاص أسكارم از خواسم از بس شاكرت مكو شاكرت كفتيبة كي بيهتر بترى دبو علي كار بيهتر ديو بافي علي كاريات شو علي كاريات تذكرن مثلا دايكو بافي تا شو علي كاريات تذكرن ده چه ده؟ بلکو بایم لیکاری آمد کرده کامل جمعه گفت مشیه خوندن خونده تا شرطه کسی کفتی به کیف خوش بود بایم مرد گفت برای تا پرش با خوندن به که هنده تشنین تنی خوندن آده بسیار کم که مسیحیت آن را همیتی باشه تو بخیر تو چند سال تمام تو بچی جامعه بچی اونیورسیتی تی چه بخونی؟ ان شاء الله بس فاضله مدى كمان هر دمه سرکفتی بی سلاوا اینترنت خرابت زانم یعنی روی داره تجل تلتمر مرایی هر سال دخوندن خدا یکم بی سرکفتی بی سپاس جبو باو و دایی کتا و مالباتا تا کبتر بونه آلیکار و تا یکم درکتی ده چم جه دیسبورگ جی مراد عدنان سلی که یکم نوردراین وستفالن مزدنترین ایالت آلمانیا 17 میلیون کس لوی داره دمینن بخیراتی مراد ساعت خوش ماموستا تب چه آواهی دکاره بو ببی یکم؟ دست بگه دم ماموستا خوازم ساعت آوگلی که خوش کم تیمی رو داوجی و کسی گل ویدیم شاده جید کن ماموستا از تدید از نوردرن وستفالن بوم
وخدنام دائما المرتبة بيشي بو متخصص دائما علامتها كامل بينهم هيل أختي من الولاد يبون يصفيش حتى صفيش الشات شو السوري شو مدرسة ويدريج دائما اجتهاد كرنو جوا ألابم تزاني زحمت لألمانيا مراد لألمانيا یک هفت سالان لوی داره با غریب با نوفیری زمان با انتگره نبو بس دی سد هفت سالان دا گلک زحمته لی یکم در کبه یعنی همون نوتان تمام بینه تشتکی نه راحت براستی یعنی زحمتی الپیشی تا چه بون راحتی و چه بون بله راست ما مستا يعني وقت بيجي إنه زماني ألماني يجي قال لك بزحمة بوقتي دس بكام هذا ألمانيا أمنت زمان أشتغلي عربي وكردي بيجي والفيدري كاس زماني عربي وكردي نشتغلي هما أو استشارة اشتغالي لغتها إنجليزي بون مرة ما مستا وقتي هني بستوري بون وقت سيستمه كي المعلومة ده هبو ديو بابي من خاصة بابي من ولو أهمية دا حياتي بشكل عام يعني نبس خوندن تاني وقت أزنها از هنا وقت السوري بابي من السيستم عملوا شيء كربو إنه خوندن ورياضة هم أفردوا هاري مهم بنت حياتي ده جمرة وقتي قصات من ألمانيا جم زحمتي بديت صالة بيشي حتى مشي عامين زمان حتى ريام أقوله ده سبيكر إنه حتى مخاني ديت ووضعي ما خوش بو ديس از بقرا مزست ما خويا كافن هما الصباح تشوف رسي استاذ مالي خدنا ما بو متخوند خدنا خو مخلاص تكر واذا تشوف رياضه خو رياضه جي رياضه خو متفوق متيدا مراد مثلا تخازم سلاوا جي برسكر تخازم بزانه بمش بركنها خورت لما تماشا دكن خدكار لما تماشا دكن دخازم بزانه بن یک چاود کاره یکمین در کبه خواندن تنه بسه يعني تركيز على سر خوندن تنه بسه چه جيره لازمه ما مستا خاصة هالفيديش يعني جي فارونغام يعني شيكاغو هم ديتيل ألمانيا إكسبيرينسيا من دولة ما مستا تجربة يعني تجربة شيء لازمة جگر شيء لازمة وحتى بين الثقات نفسها كي وري خاصة الولاتي غريب انه دفيك حتى زاروكي المانوا يعني في سري كده يقولوا خيابه انه او انسان اشتنى شيء يعني تكاري حتى جوا شيء ترجي زلان بي تكاري جوا مدرسه ده جيت اي مجال ده جي دفيك خو كواب بيني يجوا شيء ترجي بالمستقبل ومساعده يعني مساعدات مالي ده شيء قالك راستي قالك جمره ابو ديو بابي من يعني ارين كاري بمرون راجنا قلمي ودفتري برمش بخينا بس يقولوا نفسيا مساعدتنا يعني اشتنت شغلي يعني انت تاني دخان دو تشوي رياضه سبوري تا كار نتكر يعني كار ناكي نا ما مستم كار نتكر خوش كامجي بريد صاله نفسها مدرسه مو بون او جي نور قاين فيستفال دبو او جي اوائل ادركت وانا تبسكوني نافي نو جنسليه او جي قالك اريكاري دامن تديت او البيشام مو بود صاله وجا اوكي بيجي روتينيه مدرسه ناس كربو مستماي فهم كربو انه اس چما دي بمجمر قنجه چما دي بمجمر قنجه تا جيانا خو دن عالي دن جيانا خوجي نورمال ذكر مثلا عالي سوسيال طبعا ما مستا ليدر ما ام چونا حتى مثلا اختيغو ريفرنديا كلن شي بو يعني بروسل ام دائما درت كدنا جو كرساني وام درت مظاهره يعني مثلا دعوات وعزوات دائما ام ليدر يبون وناف خلكي خود يبون طبعا باشا مراتي چه بخونید بخير درباسي يونيفرسيتي في جامعه دبي اره ما مستا ان شاء الله اكتوبر دسبيكا هيفا ده از دسبي هومان ميديسين طب شريك بكم او اف دسبيكا مسيره ان شاء الله بخطوات المستقبل جي زي الدكتوره زي تشكا دكتوراه شيكم وان شاء الله سبب بيش دنجي ماجستير قالك نصيحه تجبو خوندكاران چیه نصيحتهم خوندكار را دوی قالكي يعني دوی هدفي خو بلندين ما مستا يعني دوی خورتي اجيال ما دهنا نوهات مثلا افجي 5 سال ولا المانيا بيجن غمنا كزي راجمه مهنه كشخوره حياتهم هي مقبول به انه زي كرم خو خديكم هي بس به ابخو افرايام اف تفكير قالكي نقولوا راس ندرستا اجبر قد دوی دائما يك خلجي عليا بيني يعني چخا قد تخل بلند ببینید چقدر تکار به انه مستر جی بیت کاری قطعات بهتر ها بیت کار به نه اری خودتنه بکی تکار به اری خلکی خوشی بکی مالباتا تدخوازت دکتوری بخونی پزشکی يعني طب بشري بخوني يعني دخوازت يعني تسدي سد علامات قانونية تبيجي زي وقت انت بخونم نعم مستوى خود دخواز منها از الفيدر المدرسة ألمانيا
حقیقت یک صفحه 80 نها بیت کاری ولو پرکتیکا چه ولو تربیت تجربی چه که هین عمریم 14-15 سالی بود از چون ناب دکترا و حتى خوش كامجي نوجي مثلا اوجي تشونا بدكتوره والعمليات هذه ميزه كيف ما قال لك يجي في مجال في مهنه رهات ومع انه يجي يعني دكتور نشتكي هسانيا انها شو صار بشامنا او هالشو صار يعني طب بشري لالمانيا بزمانك غريب هي قال لك زحمت ان شاء الله ما خلاص تكون او بيجي مقاسي وينه قال لك سباس هذه ست بقاسي ويبي وجوي مازنتر بيجيت ده حفت صالان ده دكاربو ايالاتك وكا نورد راين فيستفالن كو 17 مليون کسن یکم در کوی مراد عدنان سلی خواندکار سرکفتی جه آلمانیش باجار دیسبورگی میگانه میگوی زور سپاس سپاس جبو وجی که تماشا کرد مالا و آوا خاطری و